来看有一只载将近3000台新车的巴拿马籍的货船哦，伫荷兰的北部回烧，有一个船员死亡，22个人受伤。这只船哦，船顶有300台的变路新车。 这是一场甲时间走相约的大规模抢救行动。巴拿马籍运输船弗莱明特公路夫伫海上导火烧起，有人为着逃生，为30公尺悬的船顶跳入去大海，因为烧甲真紧，爱赶紧脱离。至少7个船员跳水，予人解救，其他的船员是直升机载走。 头一个到现场的荷兰皇家救援公司表示，当因的船挖进货船火场的时阵，看到船顶当伫冲出火焰。 Wij voelden gewoon de warmte al bij ons aan boord. En wij lagen, er was ook iemand die achter al naar ons stond te seinen met een lampje. En die is in het water gesprongen en die hebben we samen met de berger nodig gehad. Op een ideale positie, die kan hem niet slepen, maar die kan hem wel op zijn huidige plek vasthouden. 另外一个互人烦恼的是，大火可能会烧几落工，救援船只爱一直喷水降温，不过灌伤济水有沉船的风险。目前船已经扯起，即马赶紧爱做的就是让船继续浮伫海面。 Wat zit er in dat schip? Bijvoorbeeld olie, wat voor vracht zit erin? Kan dat leiden tot gevaarlijke stoffen op de eilanden? Dat soort dingen denken we aan. 这只货船载将近3000台汽车，其中300台是免税的，包括特斯拉等车厂，拢伫查证是毋是有车伫船顶。27通报发生大火，官员表示，当局当伫调查是毋是其中一台电动车引起火灾。货船目前是伫荷兰、丹麦加德国的瓦登海，也互人叫做是弗里西亚群海峡。这个所在有超过1万个水仙甲陆生物种，内底有超过140种鱼，而且其中有20种，敢若生活伫这个群岛出名的科劳波。 也有真侪海拔甲海底啊，已经互联合国教科文组织列作是世界遗产。荷兰媒体电信部指出，若做货船沉去，会是一场上严重的灾难。公司新闻黄文玲编译。